Pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bangli nureksain nenten wenten pengweweh kasus positif COVID-19 salami kalih rahina. Tios punika krama Bangli sane kena saking COVID-19 kakan tenang meweweh dase diri. Anutin data sanerau saking Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangli, Iwayan Dirgayusa, ring raine sanisare tanggal 11 Juli wilangan pasien COVID-19 sane kenak mewawah kutus diri. Sedurungyane krama sane sampun kenak unucap, nainin terkonfirmasi positif saking transmisi lokal. Rares ring raine redite tanggal 12 Juli, kepanggih male pasien sane kenak mewawah kali diri, sane sedurungyane nainin terkonfirmasi positif saking transmisi lokal. Pasien sane kenak inucap ngemargiang karantina ring hotel, salami kali raine ungguran, nenten kepanggih pengewah kasus positif ring Bangli. Punika mawinan wilangan kasus COVID-19 ring Kabupaten Bangli, kantun tek-tek antuk 100 ulung dase 6 kasus, luwire 100 petang dase 6 diri, sampun kejan tenang kenak tur petang dase diri kantun kerawat. Tiosan punika ngeninin indik hasil swab para pedagang pasar Kidul Bangli, Dirgayuse durung side mausang indike punika mawinan hasilnya ni durung medal. Bali Pos